uThixo njengawe. Ubani uThixo ngafaniswa nawe. Phakama ke Nkosi nakule nkundla. Unyala sebuninzini bawakho amandla. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Woo. Yes, Lord. Be thou exalted, O God. Thank you, Jesus. Be thou exalted. You alone reign supreme. Hallelujah. You alone reign, O God, and you reign supreme. Hallelujah. We thank you, O God. Hallelujah. Thank you, Master Hallelujah, Jesus. Lord. Ooh. Ewe Thixo wamazulu Bless your name, Lord. kumkani wo kumkani sisu We exalt you. Isabena Skopuluki Ewe Thixo wamazulu kumkani wo kumkani Sizuki sawena Ewe Thixo wamazulu kumkani wo Jesus. Jesus. Jesus.
Siyabonga Jesu. Siyabonga Jesu. Siyabonga Jesu. Siyabonga. Siyabonga. Oh, amen bazalwane. Mercy, Jesus. Amen Hallelujah. bazalwane.
ngithatha egameni likaJesu. Sonke bazalwane. Ngibingelela abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Umama uDube lokhulumayo, umama Mchunu. Ngibingelele ubaba wethu uDladla, sengizwe igama asebizwa ngalo ukuthi our emeritus babudladla. Ngibingelele umama umfundisi uDladla. Ngibingelele umama ubaba uMbuyazi nomama uMbuyazi. Ngibingelele ubaba uMthethwa, umama uMthethwa. Asenzanga kahle kodwa uNkulunkulu uhleze nathi ngaso sonke isikhathi. So silapha phambi kwenu sizobonga uNkulunkulu, sizothi muhle ngezikhathi zonke, sizothi umusa wakhe umi kuze kube phakade. Siyabonga abazalwane, siyabonga lapha uNkulunkulu oyingcwele, sibonga ukuphathwa nguwe ngezikhathi zonke. Athi umfana mekhuluma nomkhulu evala isandla athi wemkhulu ngabe lenyoni engiyiphethe la iphili noma ifile amandla eyonile uNkulunkulu emonile. uNkulunkulu mangabe emkhethisa ukuthi ukhethani ukuthi ngikunikezele i10 wathi hayi inkosi ngizokhetha ukuwela kwesakhe isandla, ngoba uyasazi ukuthi isandla sikaNkulunkulu sifudumele bazalwane, isandla kaNkulunkulu sithokomele, isandla sikaNkulunkulu sinomusa sinothando, asifani nesami nawe la ukuthi ngeyilanga siyashintsha shintsha njengeweather. Namhlanje siyabanda wazi, namhlanje siyashisa. Siyambonga uNkulunkulu ngezikhathi zonke bazalwane, siyabonga bazalwane. Hlomani izikhali zikamoya, hlomani izikhali zikamoya. Socela nje umama uNzuza uThembi wethu uzosifundela nje ngesizulu bazalwane. Lapha yana ke bazalwane, empilweni nje siba nama challenges, siba nama obstacles, siface nje konke empilweni, kodwa uNkulunkulu emuhle uyasinikeza izindlela zokuthi ke sizozifayitha kanjani lezo zimo, sizolwa kanjani nalezo zimo ezithuke sesibhekene nazo. Abanye uNkulunkulu ke uyakhuluma nathi ngokwahlukahlukana nokwahlukana kwezimo, athi uyabona ke wena lesimo sakho you need to pray. You need to pray, udinga uthandazile. Akhulume komunye athi uyabona ke wena lesi simo sakho udinga uthulile nje. Just be still. Thula. Akhulume komunye athi uyabona ke wena udinga ungidumisile nje. You just need to praise and worship. Izikhali zikaNkulunkulu leza sinikeza zona, our spiritual weapons esiwanikezwa uNkulunkulu. So bese kuyasala ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu ke nxa esekhulumile senze njani thina. Ngike ngezwa umama uHlengiwe Shezi ekhuluma last week ethi hayi wathi ukudideka ezwa inhlintshumayelo kaMama uNtshangase engasazi ukuthi hayi moya ongcwele uthi iyona indaba le ongiphathise yona. Ngiyasho ukuthi nami hayi mina Hlengiwe ngadideka ngosuku lokuqala bazalwane, kade sawathola ama calls, kade sawathola ama calls. So mina ngadideka ngenkulumo ngentshumayelo yokuqala kaMama uGumede. Ngathi ngiphuma la ngangifefezela bazalwane, ngiyafika emsebenzini ngitshela omunye umzalwane esikhonza naye ngithi mina hayibo uyaza ngazi ngiyavevezela bazalwane, ngibona imessage kaNkulunkulu kuvele kukhulunywa ngayo izolo nama ngiphathise ngayo. Athi umzalwane naye asithandazeni uNkulunkulu uzokhuluma. So sasikhuleka bazalwane, wathi hayi mangabe kumyalezo ophathiswe uNkulunkulu kusho ukuthi kuseyiwona. Itheme ayikho bazalwane esinikeziwe, but mawuqaphela uyeza ukuthi khona le ndaba esikhuluma ngayo ekukwethemba uNkulunkulu. So ke bazalwane size lana ke uNkulunkulu uzenzele itheme yakhe, wahambela abantwana bakhe abakhethiweyo bazalwane. Bazalwane siyathuthumela kodwa uNkulunkulu masekukhethile so engasekho kujikela emva kwendlu. So sizocela ke lapha umama uNzuza lapha uzosifundela nje, sizowagoqa nje wonke bazalwane. Sizofunda lapha kuPhilippians 4 verses 1 and 6. Philippians 4 verse 1 and 6. Alingilahlekela itheni. Amen. 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 Ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu
mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Amen bazalwane siphinde sidlule lapha mama uzothukuma nje impela kancane siye lapha ku 1 Kings chapter 18. 1 Kings chapter 18 siyobheka uverse 41 kuya ku verse 45. 1 Kings chapter 18 verses 41 to 45. Amen. Yes. Verse 41. Yes. Wayesethi uEliya kuAhabi, khuphuka udle uphuze ngokuba kukhona umdumo wemvula enkulu. Wayesekhuphuka uAhabi ukuba adle aphuze. uEliya wakhuphukela esiqongweni saseKhameli, wakhothamela phansi, wabeka ubuso bakhe phakathi kwamadolo akhe. Wathi encekwini yakhe, khuphuka ubheke ngaselwandle. Yakhuphuka yabheka yathi akukho lutho. Wayesethi phinda kasikhombisa. Kwathi ngokwesikhombisa yathi bheka kukhuphuka ifu elwandle lingangesandla somuntu. Wayesethi khuphuka umtshele uAhabi ukuthi bophela wehle funa uvinjelwe imvula. Verse 45. Kwathi ngesikhashana nje izulu laguqubala ngamafu nangomoya lana imvula enkulu. uAhabi wakhwela inqola waya eJizreyeli. Amen bazalwane siqhubeke mama unzuza bengithe nje uzothukuma isikhashana siye lapha ku 1 Samuel chapter 1. 1 Samuel chapter 1 verses 10 sithi 11 ebese sithi 20 awu 3 siyeqa. 1 Samuel chapter 1 verses 10 11 and 20. Verse 10. Umphefumulo wakhe wawunomunyu, wakhuleka kuJehova, wakhala kakhulu. Wenza isithembiso wathi, Jehova Sebawoti, ubheke nokubheka ukuhlupheka kwencekazi yakho, ungikhumbule, ungakhohlwa incekazi yakho, unike incekazi yakho umntwana wesilisa. Bese ngimnika uJehova zonke izinsuku zokuhamba kwakhe, kungathinti impuco ekhanda lakhe. Verse 20. Kwathi sesiphelele isikhathi, uHana wakhulelwa wazala indodana, waqamba igama layo ngokuthi uSamueli, ethi ngimcelile kuJehova. Amen bazalwane siphindise lapha Exodus 14. Exodus 14 verses 14 and 24. Amen. Exodus 14 verses 14 and 24. Verse 14. uJehova uza kunilwela nothula nina. Verse 24. Kwathi ngomlindo wokusa uJehova walunguza impi yabaseGibhithe esensikeni yomlilo neyefu, wayidunga impi yabaseGibhithe. Sibonge siye ku Daniel 3. Daniel 3 verses 16 and 19 and 17. Amen. Daniel 3 verses 16 and 17. Sesiyaqeda bazalwane. Amen. Daniel 3 verses 16 and 17. Okay. Amen. Verse 16. OShadraki noMeshaki noAbednego baphendula bathi enkosini, Nebukadnezari, thina asidingi ukuphendula kule ndaba. Uma kunjalo, uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo, uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Ngiyaqhubeka ma? Yes, siye lapha ku Joshua 6. Joshua 6
verses 3, Chapter 6, Joshua 6, verse 3. verse 3, sithi 15, bese sithi 20. Verse 3, Verse 3. Niyakuhaqa umuzi onke amadoda empi niwuzungeze umuzi kanye. Uyakwenza njalo izinsuku eziyisithupha. Verse 14. verse 15. Verse 15. Kwathi ngosuku lwesikhombisa bavuka umntwela kokusa bawuzungeza umuzi ngandlelanye kasikhombisa. Ngalolo suku kuphela bawuzungeza umuzi kasikhombisa. 20. Verse 20. Abantu base bekhamuluka amacilongo abethwa. Kwathi lapho abantu bezwa ukukhala kwecilongo abantu bakhamluka ngokukhamluka okukhulu. Ugange lwawela phansi endaweni yalo. Abantu banyukela emzini. Yilo nalowo waqonda phambili nje bawuthatha umuzi. Sicela sikhulekele ke mama. Siyabonga uNkulunkulu wethu izwi lakho. Siyabonga Thixo wethu ongcwele. Siyabonga inhliziyo yakho oyithulula kithi namhlanje. Thatha udumo uNkulunkulu wethu. Siyabonga ngomntwana wakho okulalelile. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyakhuleka ukuthi impela sikwamukele uNkulunkulu wethu ngokukholwa baba wethu ongcwele izwi lakho in Jesus mighty name. Amen. Amen bazalwane. Sifundile lapha ya ku First Kings bazalwane. Lapho khona uProfeti Elijah ayekhuleka khona. But ngingakafiki nje lapho ngithemba ngabe ngiobserve nje some of the verses lapha akhona eBhayibhelini. Uthola ukuthi yes sinawo ama struggles, sinazo inkinga, sinawo ama challenges. But some of these challenges kwesinye isikhathi kuye kube sengazi ukuthi siyidalele thina ngenxa yongamlaleli uNkulunkulu. So mangabe singamlaleli uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyafike nje alethe nje ukushukuma okuthize ukuze kubonakalise ubukhulu bakhe. Wakwashumayela ubaba uMbuyazi esivakashele kwi-home cell ngelinye ilanga ezosikhuthaza abazalwane singahlali sihlale nje sithi ngoba sesisindisiwe sekwanele. So ukhuluma lapha ngokuthi abafundi bakaJesu uJesu sebashiyile wabashiya nomyalezo ukuthi abaphume bahambe bayoshumayela ivangeli. Abafundi bakhohla bahlala kuthe kuloko okuhlala kwabo uNkulunkulu wathumela indlala. Eseyithumelile indlala uNkulunkulu kwababiza ukuthi abaphume. Ngesikhathi bephuma kwafezeka icebo likaNkulunkulu kuthiwa bashumayela kwaphenduka 1000 and 1000 yabantu. So siyabotha uNkulunkulu la kwesinye isikhathi uyakususa ukushukuma nje ngoba sikungekona ukuthi khona okonile but kuukuthi nje asimlalelanga abazalwane. Mesiqhubeka ngicheck amanye amavesi la ngikhumbula ngicabanga ukuthi siyalazi sonke uJona size silicula iculo bazalwane. uJona wayethunwe eNiniva kodwa uJona engafuni ukuye eNiniva wathatha indlela ezimfishane. Siyamthola uJona lapha esegibela umkhumbi ebheke eTarashishi. Kuthiwa lapha kwavuka isivunguvungu lapha ya olwandle. Abantu ababeyigibelele bengazi lutho beyiyela laba beyiyela khona bayithola sebengena enkingeni ngenxa kaJona osendaweni erongi. Kuthiwa baze bathatha impahla zabo bazikhipha becabanga ukuthi mhlawumbe umkhumbi usindiswa uqiliswa ukuthi uyasindwa. Kuthiwa wayithulele nje uJona bamemeza uNkulunkulu babo. Kuthiwa baze bamqonda bathi hayi nawe awukumemezo wakho phela uNkulunkulu. So kuthiwa wavuma abazalwane wathi hayi abamthathe bamphonsa olwandle. Siyasazi ke story bazalwane. But sibheka ukuthi labazalwane abantu benkosi babeyihambela bengazi lutho beyiphilela nempilo yabo ejwayelekile. But ngoba kwakukhona uJona in their midst ebalekela uNkulunkulu kwasuka ivunguvungu ngenxa kaJona. Eimpilweni zethu bazalwane kuyenzeka sibe sendaweni errong uNkulunkulu angasibekile kuyona. As a result sithola ukuthi abantu sebeyahlupheka kanti uNkulunkulu ufuna thina ngoba besicabanga ukuthi sizoqasha lapha bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Mesibheka labazalwane akuzona zonke kodwa futhi izimo lapho kuukuthi uNkulunkulu uthumele. Ezinye izimo nje uNkulunkulu uyayithumela
kuukuthi akudunyiswe igama lakhe. Ngithe ngabheka indaba yempumputhe, impumputhe lapha ikhala kuJesu, sebeyabuza abafundi bathi hayibo njengoba engaboni nje kungenxa kabani, ngabe uyena yini owonile noma ngabazali bakhe? Waphendula uJesu wathi hayi, akonanga muntu, kuphela nje ukuthi akubonakaliswe amandla kaNkulunkulu. Sibuyele bazalwane ke kwivesi esilifundile uFirst Kings, ikhuluma ngomprofeti uElijah. So umprofeti uElijah la siyamthola uyahamba, wekade ebalekile bazalwane, ebalekile nje ngoba wekade declareile kwinkosi uAhabi ukuthi lingabe lisana iminyaka ewu3, about 3.5 years, ngenxa yezenzo zikaAhabi nonkosikazi wakhe yokukhonzisa ukushintsha abantu bakaNkulunkulu ezobakhonzisa uBhali bazalwane. Wadini uElijah wasekudeclare ukuthi malingani iminyaka ethize bazalwane. Wabaleka ke bazalwane uElijah. Sithola uNkulunkulu emuhle ukuthi noma ngabe kuthiwa izimo useyivusile, but uyakhumbula ukuthi kusengabantwana bami lapha. Siyamthola ekhuluma noElijah ethi phinde emuva kuKing Ahabi. Phinde emuva Elijah kuKing Ahabi. Uyahamba uElijah bazalwane, uhlangana nendoda kaKing Ahabi okuthiwa uObadiah. Mehlangana noObadiah uthi ya Obadiah, sengibuyile. Hamba utshela inkosi yakho Ahabi ukuthi sengibuyile. Uthi waqala waba nokungabaza uObadiah bazalwane, wathi kodwa umuntu kaNkulunkulu ungangithuma kanjani kuKing Ahabi ube wazi ukuthi mina ngangishiye ngenzeni lana? Igcineni indoda kaNkulunkulu ihambile yayomtshela uKing Ahabi ukuthi hayi usefikile uElijah. Wenza isimangaliso uAhabi, wangenza lokho uElijah kade ecabanga ukuthi uzokwenza. Wambiza wahlala naye phansi. Sasazi ke bazalwane istory lapha uElijah ehlisa umlilo kaNkulunkulu, ebatshela abaprofeti bakaBhali ukuthi ababase nabo, waphinde wabasa nabo. Kodwa bazalwane ngiyithanda lapha ingikhumbuza intshumayelo ekade ishunyayela lapha eMabhida, la kwakubekwe khona uNodoli uTeddy Bear, embeka umama ethi nangu abanye banoNkulunkulu abazakhelayo, kodwa uyambona lo Teddy Bear lo uzihlalela uzigoqele nje Nkosi yami, kunamehlo kodwa waboni, nenyawo zikhona kodwa azihambi. Ukuze asuke lo Teddy Bear aye lapha udinga wona amandla alabantu abambekile ukuthi abaphinde bamsuse bazalwane. So sikhonza uNkulunkulu ophilayo bazalwane, asikhonza uNkulunkulu esizakhele thina yena, kube futhi thina siphinde solindela ukuthi yena khona into azosenzela yena. So kuthiwa waze wabahlekisa ngabo Elijah, wathi abazisike mhlawumbe usalele abenze konke, kuthiwa bakwenza konke, wathi ya now it's my turn. Now it's my turn ukuthi ngikhombise ukuthi ukhona uNkulunkulu ophilayo. Wakwenza ke bazalwane ke, wayishisa ke, kuthiwa kwehla umlilo owafike waqothula konke, waqothula namanzi, waqothula konke. Kuthiwa abantu bavuma bathi ngempela uNkulunkulu ophilayo. Sikhonza uNkulunkulu ophilayo bazalwane, angikhathali noma izimo kuthiwa zithini, owethu uNkulunkulu uyaphila bazalwane. Mesuka lapho Elijah ukhuluma noObadiah uthi suka, uyahamba uyokhuleka futhi ngoba uNkulunkulu useyibonakalisile amandla akhe. Usekhulekela ke manje ukuthi imvula mayibuye, akhuleke uElijah. Kuthiwa esakhuleka wathuma inceku yakhe, ikhathi zazaba u6. Wathi ngole7 isikhathi uthi yabuya inceku, yathi hayi uNkulunkulu wami, hayi khona engikubonayo ngasolwandle, kodwa inkinga kuncane kungangesandla somuntu, likhona ifu lingangesandla somuntu. Hayi ngithi mina kube kwakuyile ikhathi zamanje sasobeza umkhushula bethi hayi sika level 7 iyezi imvula enkulu, abahlezi endaweni eziphansi abakhuphukele phezulu, abanendlela akade bezoyithatha zingabalekile abahlala emakhaya ngoba iyeza imvula enkulu. Wamemezela uElijah wathi mtsheleni uAhabi ukuthi akathuthe nabantwana bakhe ngoba imvula enkulu iyeza bazalwane, akabatshelanga ukuthi abathuthe, imvula seyikhona. Wabona ngefu wathi uNkulunkulu usekhulumile, wabona ngefu elincane wathi God has spoken. Sithemba bazalwane kuncane kungathembisi, sithi masikhuluma bethi hayibo
uthini lo angakhuluma impilo encane kanje athi sekuyenzeka but sime ezwini sithi uthembekile esithembisile bazalwane asibheki ukuthi kungakanani sithi mase sikhulekile sithi uNkulunkulu uzophendula bazalwane sizele emakhaya basihlupha abantwana uthola ukuthi uyahamba uhamba iweekend yonke awumazi ukuthi ukuphi mhlawumbe kwesinye isikhathi ushiye nengane nozwa ngengane isikhala ukuthi hayi akasekho kodwa siyaqhubeka siyakhuleka siyasibona isandla kaNkulunkulu hayi yena usahamba akayekile ukuhamba usayishiya futhi nengane kodwa umehluko ngenxa yomkhuleko useyasitshela ukuthi uyaphi haleluya bazalwane sibona ifu lincane usahamba yena abazalwane akayekile siyalibona ifu lokuthi ushintsho luyeza ngegama lika Jesu bazalwane abantwana bethu bahlezi abasebenzi bazalwane sebeqeda iminyaka bengasebenzi kuthi ulokaphuma esikoleni uya apply kodwa akatholi ngisho regret akatholi lutho kodwa ngemkhuleko sibonga kusekuncane kuseyifu ukuthi hayi manje useyabizwa na ku interview akakaqashwa abazalwane sithi kodwa usebiziwe ku interview siyalibona ifu noma lincane lingangesandla sithi uNkulunkulu uzosebenza abazalwane siyambonga uNkulunkulu bazalwane lapha ekhaya abazalwane besifihla umango njengoba sifihla umango May kunomfowethu lapha abazalwane hayi uyabudlonya abazalwane hayi ubukha phansi kube manzi phansi bazalwane ubethi kusekhona uma sithi hayi ngoba kusekhona uma ubeka bakhombe ngendlela akhomba bangashadile athi wena hamba uyoshada naye akashadile njalo bazalwane athi wena hamba uyoshada akhipha abazukulu uyabona umuntu wabazukulu njengenyama yabiwe esithebeni athi wena hamba lapha kini wena hamba lapha kini wathi umama ehamba saba nokuthuthumela bazalwane saba nokwesaba bazalwane kodwa sathi ngoba uNkulunkulu ukhona siyakuphakamisela amehlethe entabeni usizo lethu laliyovela khona usadakwa bazalwane hayi usikadaka umfoko amacingwane afike yethile bazalwane afike yethile udideke usaphuza kodwa sithi hayibo umsindo usekho bazalwane awusekho umsindo bazalwane sithi noma kuseyisikhashana esincane kusabukeka ku2 months but siyalibona ifu lemvula yokuthula sithi noma ifu liselincane kodwa siyayibona imvula yokuthula siyamthemba uNkulunkulu bazalwane sizola phaya salwazi udaba likaHana bazalwane salwazi udaba likaHana kuthiwa wayesekhuleke for several years abantwana engabatholi nangumna kwabo uyamchukuluza usho konke akuthandayo kuyakhushuka kuyahamba kuyeshilo akasho ukuthi mina aya ngiye eshilo naye uyahamba nabahambayo nabajabulile kuthi ngelinye ilanga ekhuleka uNkulunkulu uzobona umpriest uEli uthi hayi we mama lolu phuzo lidakayo uyoliyeka nini phendula umntwana kaNkulunkulu athi hayi angidakiwe ngithulela inhliziyo yami uNkulunkulu bazalwane ke sithulula inhliziyo zethu uNkulunkulu singomama bazalwane ake sithulula inhliziyo zethu uNkulunkulu ake sicela uNkulunkulu asiphe amandla basibona omakhelwane siphebeze emagcekeni siphebeze emzini yethu baze balunguze ngamawindi wathi hayibo usiyahlanya yini umambani nangethi hayibo usemshiyeni uNkulunkulu wakhe useyachela yini manje sithayi sithulula inhliziyo yethu kuJehova bazalwane asikhulekela abantwana bethu baseyinkingeni abantwana bethu bazalwane asikhuleke uNkulunkulu ukuthi asigcinele bona bazalwane uthe uNkulunkulu ezwini lakhe kumahubo 127 wathi abantwana bayisibusiso esivela kuJehova wathi obabusisiwe abazali wathi ubusisiwe umgodla wendoda ogcwele wona awuthi mobakhulekela abazalwane uthi mcibisholo le enginike uNkulunkulu ayikwazi ukuthi ngahamba yociba icibe endaweni erongi siyabanxusa siyabaclaima kuNkulunkulu sithi baba wathi sizali ibusiso ake babe yibusiso asinandaba ukuthi kwenzakalani ngaleso sikhathi kodwa thina sithi sizeli ibusiso ake simemeze abantwana bethu bazalwane singakhathali bazalwane singakhathali noma ngabe kuthiwa ifu lincane lingangesandla thembisi kodwa thina siyazi ukuthi ushile ezwini lakhe wathi when the time is right I the Lord will make it happen when the time is
is right, when the time is right, I the Lord will make it happen. Sihlala silinde uNkulunkulu ngoba siyamazi ushilo ezwini lakhe. Asikhulekeni bazalwane, sikhulekele konke, sikhulekele nezwe lethu, sikhulekele neeconomy yezwe lethu. Siyabona kubheke phezulu bazalwane, singabazalwane kodwa se-South Africa, izinto ezenzeka eSouth Africa ziyasithinta bazalwane. Senze njani ke? uNkulunkulu mesethe asithule, thula. Sithe abanye uthi abathandazi, hayi useyafika kwena uthi hayi uyabona wena lesesakhe isimo, you need to be still. Senze njani bazalwane? Sifunde Exodus 14, salwazi uhambo labantwana bakaIsrayeli, siyalwazi, but bathe masebezofika ngasolwandle olubomvu, uthi uMose kubona uthi thulani, uJehova uza kunilwela. Thulani nithi du, uJehova uza kunilwela. Ngiyabacabanga bayalunguza, bayaqalaza, hayibo nansi impika kaFaro, hayibo weMose athi ngithe uthe uJehova thulani uza kunilwela. Kuthiwa yalandelana impi bazalwane, wathula ngoba uthe when the time is right, I the Lord will make it happen. Kuthiwa kwathi ngomlindo wokusa, kuthiwa walunguza. Kuthiwa walunguza abazalwane, kulunguza abantu bazalwane, kulunguza ingadlangadla, kulunguza ongafani nathi esithi thina mesilunguza sithi hayi sokukhulekisa mzalwane, mhlambe sigcine ngokusho kanjalo sithi hayi sokukhuleka, hayi kwalunguza ingadlangadla, kwalunguza insimbi ezinye, kwalunguza umafohla abazalwane. Hey wafohla, kuthiwa babethi mebehamba abantwana bakaIsrayeli behamba uhambo lwabo, wayiba insika yefu emini ukuze ilanga lingabathuli, kuthi ebusuku abe insika yomlilo ukuze babone indlela abahamba yona. Kuthiwa ingelosi eyayibahola lapho olwandle olubomvu yajika yasuka ngaphambili yayemuva iyovimba ukuthi izimpi zingasondelani, zingahlangani, ngoba uNkulunkulu wethu omuhle esimkhonzayo uyasivikela bazalwane, uyasivikela. Uyacabanga isikhathi esadonsa lapho ngoba kuthiwa kwathi ngomlindo wokusa kwase kuyokusa, walunguza umngadethimanga, walunguza umdala weinsuku, kuthiwa wenza imanga kubantwana baseGibhithe. Siyabonga bazalwane ukuthi sikhonza uNkulunkulu olunguza ezimeni zethu, asikhathali noma abantu sebetheni. uNkulunkulu uyalunguza kwezethu izimo. Silinde ngokuthembeka, silinde ngokubekezela ngoba siyamazi esimkhonzayo ukuthi uzakulunguza bazalwane. Sikhuleke bazalwane, sesikhulekele nalezi inhliziyo zethu. Asikhulekele nalezi inhliziyo zethu ukuthi zingathathi zihamba zibeka zithi hayi sekudonsile manje. Ithi incwadi yeZaga 4 ithi kuko konke ongakugcina, gcina inhliziyo yakho ngoba ila kusuka khona ukuphila bazalwane. Asikhulekele inhliziyo zethu ukuthi zibe ngumthombo wokuphila. Sithi sicabanga ukuphila bazalwane. Asingahlali bazalwane, asingaphelelwa amandla, sikhuleke bazalwane. Uzolunguza owethu uNkulunkulu, Siyahamba bazalwane, siyobheka ke manje la esethi hayi wena awuthandazi wena angishongo ukuthi thandaza, hayi wena angishongo ukuthi thula. Ngithe kuwena you need to praise me and worship me. You praise and worship. Siyabonga ama-worshipers, umsebenzi omkhulu enwenzayo kuthina ngeke nize niuqonde. Singena sixovekile emoyeni, but ukuthi ngakayiwa ngisho ezwini suke sesiright, suke sesipholile. Uthi ungena uzwe ukuthi uyabona ke manje ngidinga indumiso. Uthi wehle emotweni ubuyizwe imvunge, uhamba la uyakhabazela, uzongena endlini kaNkulunkulu uzofuna ukuzwa indumiso. Sithi uNkulunkulu anibusise kule ministry anibeke kuyona bazalwane. Sithola lapha bazalwane kuseyiba abantwana bakaIsrayeli ezweni uNkulunkulu abathembise lona, uthi abahambe bongena khona. Hayibo songena kanjani la? Ayaziwa nje
indonga zaseJericho ukuthi si-strong kanjani and izona abalwa ngazo ngoba bayazi ukuthi angeni lapha akubuyi lutho but sizwe indoda kaNkuluNkulu ikhuluma nabantwana bakaNkuluNkulu yenza imiyalelo njengoba eshilo uNkuluNkulu abanqamlanga ukuthi hayi siyayeka manje thina wathi abozungeza ka6 insuku ezo6 bethule bezungeza nje bethule bezungeza nje ngoba uNkulunkulu ushilo wathi ngithe hambani nozungeza umuzi waseJericho nithule ningasho lutho siyezwe le ndaba bazalwane hayi bazalwane siyabonga wathi kodwa ngosuku lesikhombisa wathi lapho khona enozungeza kasikhombisa mase nizungezwe kwesikhombisa ilana okuqhamuluka khona nicule asibazi bazalwane babecula bethini kodwa uNkulunkulu wayesehambile nalabantu mhlambe sazisho impunga sithi ukuba wena wawungenathi ngabe safele hayi bayabuza abasha ekukholweni bathi hayi man come on kube kwayilezi khathi zamanje kube le khathi zamanje ingane zethu but why Joshua why by just singing nje zizoba lezi ndonga but impunga ezazazi la besuka khona noNkulunkulu zalalela uNkulunkulu zathi uthe asizungeze kuthiwa bazungeza ngosuku lesikhombisa wala kahla zawu indonga zeJericho bangena abantwana bakaIsrael bazalwane singene ezethembisweni kaNkulunkulu ngokulalela uNkulunkulu ukuthi utheni methe asihlabelele siyahlabelela bazalwane asinandaba ukuthi sitha sithini asinandaba ukuthi sibona inkinga inkulu kangakanani but meseshilo senza lokho akushilo bazalwane ngikhumbula bazalwane sekuyitestimony endala kona but iyahlala enhlizweni yami ngoba ngangisafika nasekukholweni kulimele umntana wami la ngabona khona ukuthi hey uNkulunkulu akabheki nokuthi umkhonza kangakanani noma bekuthiwa ukholo lakho ucabanga ukuthi lincane lungangenhlamvu yesinapho uNkulunkulu ubheka inhliziyo walimala abantu abazalwane umntana wami but wasinda abazalwane ukhona but ngibona amandla kaNkulunkulu sigijima sihamba sesibhedlela ebusuku konakele bazalwane ngiyayifika inganami indindibala isiphume theater bazalwane ngiyakhala lapho bazalwane ngakhala bazalwane ngabuyela ekhaya ngogeza mengihamba le ndleleni hey uNkulunkulu weyimanga wavele wangipha indumiso iglory of the last days bazalwane ngangiyazi nje but khona le ngoma yabo ethi wakuza ukukhala kwami ngikhala kuwe somandla welula isandla sakho wangiphakamisa bazalwane leyo ngoma yangithwala bazalwane ngasuka lapho ngaye emvuselelweni ngathi haya ngizoqala isibhedlela ngoba ngifuna indumiso bazalwane umkhuleka wukho akukhuleleki kodwa ngithi ngifuna indumiso ngiyafika lapha ngathi mengizuma Mtshangase ethi yozinikela uNkulunkulu wayengathi angaphusha abantu eJahi ngathi hayi ngenza sasendaweni efanayo ngoba nami ngangizwa ukuthi hayi ngiyandiza ngiyaphakathi ngofuna indumiso bazalwane ngoba umkhuleko ubambekile bazalwane mengena zaziphophomela nje inyembezi angidumisi kwaloko kudumisa but ngoba ngibimist kaNkulunkulu ngizwe indumiso kaNkulunkulu ngaphola bazalwane first day ingane ilimali ebusuku ngiyasuka lapho ngiyahamba esibhedlela bazalwane ukukutshela iqiniso ngagcina lapho ukukhala ngagcina ngalolo suku ngiphume endumisweni ukhala iloku ishile glory of the last days iloku ingiholile ngiyafika esibhedlela kusenjoba kade ngishiyile kufika abasekhaya basahayiza bona hayi ngiyababuka nje iloku ishile indumiso bazalwane hayi ngiyambonga uNkulunkulu uyathwalana uNkulunkulu mawumlalela uNkulunkulu uyathwalana ngezikhathi zonke wangithwala uNkulunkulu bazalwane hayi ngoba ngangikhuleka kakhulu but ngangisendumisweni nje bazalwane bayafika abantu ngiyababona bayashintsha hayi bazane ngathuka late esengcono umfana sekuthi hey wenoma yazi lengane yakho sinikezwe uNkulunkulu hey ngathuka ukuthi yibo kanti was it that bad because mina ngase ngithwele uNkulunkulu ngangaboni konke okwenzakalayo ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngiyambonga
uNkulunkulu bazalwane osinikeza amandla ukuthi noma seyimene enjani singabheki izimo. uPaul noSila ababhekanga ukuthi baxetshuliwe bashayiwe, kodwa bashaywa basiwa kuphi? Basiwe etilongweni. Abashongo belokube yincengela ukuthi hayi thina bandla leya ntombazane nje besikhulekela nje ukuthi isinde. Hayi, ababhekanga inkinga, bakhuluma noNkulunkulu kuthiwa babedumisa. Kuthiwa babedumisa abazalwane, badumisa abazalwane. Uyabona umsebenzi kaNkulunkulu, baboshiwe basejele, kodwa khona umsebenzi kaNkulunkulu uzokwenzeka ejele. Hayi bosithe uNkulunkulu akasibeki endaweni kungenjongo ethize. Bayafika uPaul noSila bayadumisa etilongweni, bayadumisa etilongweni. Kuthiwa kwathi phakathi nobusuku kwezakala ukuzamazama okukhulu, kwezakala ukuzamazama okukhulu. Kanti sifikile ingelosi kaNkulunkulu, usafikile umnini mandla wonke. Kwawa amaketanga ejele, kwawa konke waphenduka umnini umgcini isiboshwa. Wathi hayi uNkulunkulu wenu ngiyambona madoda, siyambonga uNkulunkulu bazalwane, siyamthanda uNkulunkulu bazalwane ngezikhathi zonke. Asiqhubekeni sihlale kuyena, singapheli amandla noma izimo singasavumi bazalwane, noma inyama ingasavumi, noma sekufika ngabe uyenkonzweni uyokhuleka ucabanga ukuyibika ukuthi hayi ngeke, I had a hectic day today, ayingeke ngize ngikwazi ukuyemkhuleka. Hamba mzalwane, ngoba uNkulunkulu khona akubekele kona bazalwane. Methe uNkulunkulu uthi asithule bazalwane, uNkulunkulu uthi asithule, hayi asithule. Siyakhuluma, mesikhuluma futhi sikhuluma ngawo amavesi lawa kaNkulunkulu, sigadla ngawo bazalwane. Uyabona amafoni la uNkulunkulu asinikeza wona, sanikeza uNkulunkulu imisebenzi yokuthi sithenga amafoni. Akithi asiwasebenziseni bazalwane, asifake ukuphila bazalwane, asikhulumeni ukuphila singalwi, ikakhulukazi besilwa ngegama likaNkulunkulu. Uze umzalwane ethi hayi othinte mina, thinta inhlavu yethu kaNkulunkulu. Yebo yizwi bazalwane, but ngabe icontext esebenza kulona right yini? Ubone ukuthi hayi uyalwa lo mzalwane, uyalwa lo mzalwane. Uzubeza abazana kuthi hayi thula ntombi imxolele, njengoba umxolela nje uphonsa amalahla ashisayo esifubeni sakhe. Usathule mzalwane, usathule mzalwane. Uyalwa wena, uyalwa kodwa uyalwa manje uqashile, uqashe ngezwi kaNkulunkulu. Uthe uNkulunkulu thula. Uyabona bazalwane, bengisakhuluma ngamafoni ngithi amafoni zethu asiwasebenzise positively. Asibona abafundisi asikwazi nokushumayela, but lokho okuncane esingakwenza kuhle bazalwane ukuposta. Kade usemcimbini siyabona siyajabula, nami ngiyaposta bazalwane, kuhle siposte, but kuthi ngelila unje chasi okuyizwi kaNkulunkulu. Athi umuntu mangabe exabene naye nje uqobo lwakhe athi hayi meke ngavuka istatus esigabani ngizophila, menge ngavula istatus. Khona abantu ogcina siyayibuka phela nezistatus bazalwane, icala yini siyayibuka. Okay, so sithi masivula uthi uyabona lo angisafuni ukuthi ngisivule istatus ngoba wenzani? Uyalwa bazalwane. Asingalwi ngamafoni bazalwane. Amafoni akube yona platform esizokhuluma ngalo izwi kaNkulunkulu. Ngithe asikwazi ukushumayela, but lo mkhuleko othe mawubuka wakubusisa wawuposta, ukhona umuntu odingayo, ukhona umuntu odingayo. Leli verse othe mawulifunda lakubusisa ngalolo suku, share it. Ukhona umuntu olidingayo, ungangazi wena. Khona umuntu ozokwazi ukuthi menge ngavula istatus kabani, njoba ngixakekile namhlanje ngizothola ukuphila bazalwane, ngizothola ukuphila bazalwane. Uyabona bazalwane, khona leli verse le elashonela umama uGumede ngo first week u2 Chronicles chapter 20. Ngangikwazi bazalwane ukuthi uJehoshaphat kwathiwa kahlabelele, but ngathi ngise Chief Albert Luthuli into engiyishoyo ukuthi poster okuphilisayo ngangihambisa umala phaya eyokwenza iradiation 2 weeks ulandelana. So mangihlezi lapha kunama poster bazalwane, so kuthiwa ama poster ke baye bavakashela izingane eziphethwe icancer bese zibhala nje ama Bible verses. Ngathi mengibuka la lithi ngokube esandleni sakho kugcwele amandla negunya, ubani ongamelana nawe? Uyabona lelo lizwi ngangilidinga ngaleso sikhathi, lahlala enhlizweni yami bazalwane, lisangibusisa namanje. Ngiyazi noma leyo ngane yayilibhalile isaphila yini, but impact yalo isekhona enhlizweni yami. Asihlale uNkulunkulu bazalwane, singasuki noma izimo zingasavumi, asihlaleni bazalwane. Elokugcina bazalwane, masiqine
enkosini nasemandleni ayo amakhulu ukuze sikwazi ukumelana namaqhinga kaSathane. Ngiyabonga bazalwane. Asimeke inyawo simnike udumo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wingcwele, wingcwele, wingcwele. Wingcwele, wingcwele. Wingcwele, wingcwele. Uphakeme. Akekho ofana nawe. Uyinkosi yamakhosi. Ungumbusi wababusi. Uyaphila. Baba kusekube phakade. We give you praise. We give you worship, Lord. We give you adoration. Sibonga ukwethembeka kwakho. Sibonga umusa wakho phezu kwezimpilo zethu. Sibonga ukuthi uyasinakekela. Sibonga ukuthi uyasilwela. Sibonga ukuthi uyasinqobela. Sibonga ukuthi uyasivikela. Sibonga ukuthi awuvumi nezimpilo zethu. Uphakeme wena wedwa uyinkosi yamakhosi. You are Alpha and Omega. Akekho ongamelana nabantwana bakho. Ijiswi lakho uNkulunkulu emingakithi ubani ongamelana nathi. Siyabonga Baba ukuthi akekho ongamelana nathi. Akekho ozosahlula. Akekho ozosinqoba. Ngoba sikhoza uNkulunkulu ophakemeyo. Sikhoza uNkulunkulu ophezu kwezimo zonke. Uma ukhuluma usuke ukhulula. Uma ukhuluma usuke uphilisa. Uma ukhuluma usuke ushintsha izimo. Baba ngiyabonga nali ibandla lakho. Njengoba usukhulumile Baba sekwenzekile. Baba namandla wonke abangena kule ndawo becindezelekile bayakhululwa right now ngegama likaJesu. Ababangene babhekana nezimo ziyanqotshwa ngegama likaJesu. Uyangenelela ababenkingeni zabantwana bakho emakhaya. Uyangenelela enkingeni zabantwana bakho emsebenzini. Uyangenelela ababenkingeni zabantwana bakho emndenini yabo ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Kuyenzeka bayakhululwa. Ubanikeza ubufakazi obusha. Amandla akho Baba azobonakala. Pega. Yes. Hallelujah. Siyabonga kakhulu
kakhulu. Ncekazi kaNkulunkulu siyabonga. Uyasithanda uNkulunkulu bazalwane. Uyabona uNkulunkulu uma ekhuluma kanje. Usuka likhiphe lokhu uthando lwakhe. Ngasho bazalwane ngathi imbokodo izogaya nje. Hey, laba ligama abanikezalana ukuthiwa imbokodo. Hayi basebenzisa ngempela uNkulunkulu ngaleli gama bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Okwethu kubheka kuye. Babheka kuye phezulu. Bese njani bazalwane? Ubuso babo banganjani? Kodwa kwadinga bese njani? Ababheki ngoba kumnandi. Phela noma ungavumi. Kodwa uthi Inkosi usizo lwami luvela phakamisela amehlame ezintabeni. Ngoba usizo lwami luvelaphi? Uthi uJohn njengalokhu uMose waphakamisa inyoka ehlane. Kanjalo indodana yomuntu ezenjani baselwane? Ehlane babeshawa inyoka abantwana baIsrayeli. Uyakhala uMose uthi hey naba baphela abantu Inkosi awubaphilisi. Uthi uNkulunkulu enza inyoka yethusi uyigaxe phezulu. Ngeke siyeke ukubashaya. But isixazululo ukuthi emshayayo akabheki isilonda, akabheki inyoka yethusi. Lithi iBhayibheli babeyibheka wayephila same time kodwa babebheka ilonda babefa. Lithi uZenkosi njengalokhu iyaphakanyiswa inyoka yethusi kanjalo indodana yomuntu kumele iphakanyiswe. Kusho ukuthini bazalwane? Kusho ukuthi namhlanje sibheka uJesu. It doesn't matter ukuthi uSathane ukushaya ngani. Bheka uJesu ngoba impendulo yakho ikuJesu, ngoba inkululeko yakho ikuJesu, ngoba ukunqoba kwakho kukuJesu, ngoba amandla akho akuJesu. Bheka kuye. Noma ukuthi kuhamba ngesisu, kusha ngesisu. Noma ungakwazi usho kuningi uthi Jesus. 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 Ukwazi ukufunda ilanguage yenhliziyo. Bazalwane, uNkulunkulu esimkhonza unamandla. Hey siyalibonga izwi lenkosi bazalwane. Ashaya izandla shaya uNkulunkulu. Khulume kahle uNkulunkulu bazalwane. Asimkholwe. Njengamanje emkholo ukuthi usengenelele esimeni sakho. Noma ungakabonakala ukusayifu nje ukuncanyana. Njengoba ethe khuluma uNkulunkulu ubuka kana ufifa ngathi ukuncanyana kodwa ukukholwe ukuthi uNkulunkulu usengenelele. Isimo sakho ngeke siphinde sifane nakuqala. Kudiphanda ukuthi uzokholwa yini umkholo uNkulunkulu. Uma ekhuluma usuke eqaqa ibopho. Usuke edala okusha. Akazi uma khona okusele lapha ngemuva. Asime ngenyawo bazalwane. Cela ukuthathela umfundisi ngubani aqhubeke nale nkonzo azoqhubeka nayo.